Minister Warimi Nandi Viajanthi Gurune Mithikali Nturi na atarite arimi gukinya maketha jao kirenchuku cha thirikari kenda chiikwa bwega Kerili Nturi ugite kimya twitite akethirwa akiretaga macini cia kumia maketha nicho dryers irigatethia gutigira kinya mbeu itikugwata mirimo hakiaire kiri kigomano kia umwaka kia banki ya gwika muthithu ya Solution Sacco Cecily Nturi netete na mbere na kuga akareta mbeu cia ndeithia iria arimi bonthe ba ng'ombe chieria bakomba kuthaba ikinyira na uthu untugite bugokiria urimi bubu na njira inene. Nikirimo chemano jo mwaka na chomba GM jo Solution Sacco wale Minister Warimi Nandi Mithikali Nturi akinyite akijukia kanyota wethira kuromba arimi guchiandikithia mokune ja thirikari kenda bomba kugunika. Laser National Cereals and Produce Board registered 6.4 million farmers in the country. Narimi ba ibo target yekwa ibo kwendero setra targets ya what they need to produce kenda Kenya tumba ku produce bila tukwenda na inko babanga ora batezwa dene idrikari so tie muntu utukwenda ali are left behind no get otrenje state ya farmer utumba access fertilizer na tukwariria utumba kuona so ko eta kura no karingwa lakini fertilizer yetu ne burimura we ina database no ntu tukwenda atutethia kukuria irio tumake upusi bobwa ku rely on relief fund. Akiaria nkuruki Cecily Nturi no reti arimi gwika bwega maketha jao ja mpempe jatikeja kugwatwa ni mirimo akiugora tina ntwa ega gwika maketha no ikie mpempe jikire nchuku cha thirikari nicho NCPB. Na next week actually Monday Tuesday nko bwiri kuya nao no nditurambirie itwitete nende kuketha mpempe vakinyani tupempe twa kwao ndone tukuma so ndona in another 2 weeks tukambiriria kuura na no lazima ntubeto pempe tikawato na aflatoxin weke boya so next week urawe na pempe bwambirio ketha ikieni a Cereals and Produce Board nkareta dryers ira kwera kungi Kenya nikendenya babo bwike pempe cienu ikambiria kumeru wao so I am going to bring one dryer here next week nenge mbike mao and depot next week no get into bivinge na vyo no tena store weka pale kwa store ya NCPB utapewa receipt yako tu store kende into bitumba kuthuka ni ntumeri njega kire arimi ba ng'ombe na biashara bairia Cecily Nturi agitariria ministry yawe iri na mubango jo gukinyithiria murimi mbeu inthongi cia ng'ombe kenda kuongera iria. By April the Namunda Marimba farm the livestock development we have procured equipment then weka mbeu ng'ombe irantu bamiru na takanithi na embu arankubu Marimba areo kenda urokwenda mbeu ya kisasa wena ng'ombe tukopokoyera kwe anonto we want to improve our breeds turenda kulita area from the 5.2 million ira to produce to around 12 billion liters per month per year. Cecily Nturi na chokete oria miru gutigira ni bakugunika kumane nawe kwethirwa gwatirite rwangi rwa urimi akiuga niyo njira embuthu ya mtu onthe gutigira na gukira uturone. Thirikari ya president wetu I really focused ku support ya arimi na ndendo bwira hau na kunguronde kenda miru tiatiwe behind. I also want to know when I leave at we really played na great role and wetu bombe okura na bombe tetheka no ntumiru is an agricultural county na thirikari I focused utethia ntubetu so kiteke tu na kyo tafadhali mutumie vyema mutumire boya na tokithia census tukameiba ba kuretinto na nambi iba boya ta fertilizer nyingi nataka mnaonekana ibana baba register naona mnaonekana na kwa hivyo mtaweza kusaidika. Muthia Cecily Nturi na ariritie mantu jege gwite kwa goro ya uturo akiuria Kenya bomire no thirikari iri na mibango miega ya kwagirithia moturo ja Kenya. Na nivyo ndutobwira president kavumilia tu kidogo na ICT in his cabinet na decision yatu wo make to contribute atu ndo hashuria to the hate atu weri anto kana to take ash decisions now anto barire ntuku moyere lakini finally after
next in August nara manto yete yo stabilize kamwera oni ndara chekemeru cabinet ni kamwera kwetu meru tu autiero tano rote maira kuna no to tiero tano rote maira wendera kwa muthaka kwa tano na wori nyumo right so kinya bato gwa thitoyere thikari na ikumenie tukache murome so katukachite lakini just like kinya mwekuru owera chwa muno rabo na muntu oguna abu chingilete mwakoro rira ta uchiara kada akawambu lakini kana kaya akawange mitema. That is the stage the country is in now, tafadhali. So I can assure you, in another few months, the country will be back to track. CS Linturi akuthingatene na PSO Iwanda Kilemi Kiburi na mbunge wa Korotwa Noe Dorothy Muthoni. Waziri, asante sana waziri, asante.